turakomoza no ku mukino karundura uri uyu munsi wa Kiyovu Sports za kwakira ikipe y'Ingabo. Ni umunsi wa gatanu wa shampiyona y'u Rwanda ku itara ikipe ya Rayon Sports yari yakira ikipe Amagaju muri Kigali Pele Stadium. Inyuma yaho aya makipe yombi ku munsi wa kane yari yitwaye bitandukanye. Rayon Sports yari yatsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1 mu gihe Amagaju yo yari yatsinzwe n'ikipe ya Police Football Club igitego 1-0. Warundi munsi kuri Feroza Haruna ukwerekana ko yari ukwiye gufasha ikipe ya Rayon Sports, ariko kandi warundi mukino Amagaju adafite umutoza wayo mukuru Niyongabo Arisi. Umukino wagombaga gutangira ku isaha y'isa 12:30 ariko utangira ku isaha y'isa 1 kubera imvura nyinshi yagwaga mu kibuga. Mbere y'umukino utangira habanje gutanga igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 9. Ni igihembo cyahawe rutazamu ikipe ya Rayon Sports Aziz Basani. Ekipe ya Rayon Sports na Feroza Haruna nta mpinduka bari bakoze muri 11 bari babanje mu kibuga ubwo batsindaga ikipe ya Rutsiro Football Club. Ekipe ya Rayon Sports yatangiye isatira ikipe y'Amagaju. Ku munota wa gatandatu Tambwe Guruwari wa Rayon Sports yagerageje uburyo bwa mbere ariko rishoti rikomeye gusa rinyura ku ruhande rw'izamu gatoya. Rayon Sports yahereye aho ngaho ubundi yihara umupira ari nako ibona uburyo binyuze mu mupira y'imiterekano ariko ntibayibyaza umusaruro. Ku munota wa 25 nyugaro w'Amagaju Rugwema Amza yeretswe ikarita y'umutuku ku ikosa yarakoreye Aziz Basani ndetse hanatangwa kufra itaragize ikitanga. Ku minota 32 Amagaju yabonye uburyo bwayo bwa mbere bwashoboraga kugira icyo butanga muri uyu mukino. Ku mupira Daniel Uwizeyimana yahinduye maze Desire Iradukunda agiye kukozaho ukuguru uramucika. Hari naho umusore Prince yarasa uburyo buremereye ku mupira yabonye imbere y'izamu gusa ari ku ishoti runyura hepfo gato y'izamu. Mbere ko igice cya mbere kirangira Shimimana Emmanuel bakunda kwita Kabange yari ku ishoti remereye cyane ariko umunyezamu ikipe y'Amagaju aratabara. Igice cya kabiri cyatangiranye imbaraga nyinshi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports. Ku minota 49 Rayon Sports yafunguye amazamu ku mupira watakajwe na Myugaro w'Amagaju. Matomona ufatwa na Himana Yves ahita ari ku ishoti rirubukira mu ncundura z'Amagaju. Murera yakomeje gukora impinduka mu kibuga mwagati havamo Niyonzima Olivier Sefu na Musore Prince hajyamo Sindi Paul Jesus na Harerimana Budarazizi. Amagaju nayo yashakaga aho anyura ngo yishyure igitego ariko hakomeza kubura. Umukino warangiye ikipe ya Rayon Sports itsinze igitego 1-0 igira amanota 10 ikomeza kuba ku mwanya wa kabiri nyuma y'ikipe ya Polisi ifite amanota 12 mu gihe itari yakina umunsi wayo wa gatanu. Amagaju yo yagumye ku mwanya wa 13 n'amanota 4. Nyuma y'uyu mukino abariyo ikipe yabo irimo kugenda rwose ndetse banatanze n'ubutumwa ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu karere ka Rubavu. Ikipe iri kugenda neza bitandukanye n'ibyo afamya yatozaga ibintu ni neza. Irubavu abariyo bose ndabatumiye muri weekend Irubavu niho bibera. Amagaju yari yarananiye ariko agatinda gaciye Feruza rero ubutumwa muhereza nakomeze ikipe yitoze. Urabona ko ibintu ari gutoza ikipe bigenda neza bimeze neza. Nakomereza hariya turamwemera. Turishimye turanezerewe turaseka Sumani wacu umva Sumani wacu ebana kwa runganye none bamubwira ikipe bayibonye noneho umupira ukurangira tutazi igihe byabereye ndimo kubesha Imana sinzi imatabe ongeyeho. Umutoza wa Rayon Sports Feroza Haruna ngo we hari ibyo amaze kubona ndetse yanagarutse no kuri baratazo n'ikipe ya Rayon Sports bagomba kugaruka mu kibuga mu mutwe bakidegembya bakamenya yuko bagomba gutsinda kubera bakinira ekipe nkuru. Ni ekipe nkuru Rayon Sports ifite izina bagomba gukina ku izina rya Rayon Sports. Nta mukino woroshye ari ekipe ikina 10 igasinda ekipe iri 11. Ivyo by'abafana n'abafana bavuze ko n'abafana mu mukino mu kibuga n'ibindi bintu bivana n'umuganga. Jewe ubu yatangiye we na Sumani nyene batangiye gukora ku mupira kubera imitoreze ndimo gukora ndabashinga nk'aba pivot badakora contact n'abandi ariko bagakora ku mupira posting umupira abakobwa babiri bakaba abapivo vuba betete n'umuganga ibyo nibyo muganga ariko batangiye gukina n'abandi. Umunsi wa gatanu wa shampiyona y'u Rwanda urakomeza kuri wa gatandatu kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 9. Kiyovu Sports yakira ikipe ya APR FC. Mu kwitegura uyu mukino abayobozi basuye amakipe ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sports ariko banza bumvemo gakeya
mu mikino ine iheruka guhuza aya makipe yombi Kiyovu Sport icyo yakoze gikomeye kwari ukunganya. APR FC yo yatsinzemo imikino 3, izi kipe zinganyamo umukino umwe, ari nawo umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport hari ingingo Francis Christian avuga ko bateguye ikipe ya APR FC nabo ko babizi ikipe ya APR FC iri kubategura. Nibaza mu mupira nta kidashoboka. Iyi match tuje kwikina twishakamo amanota 3, tuje kwikina kugira turabiko natwe kuri classement dushobora ku avance. APR ni equipe ikomeye, ni equipe despekta cyane kandi yongeye imbaraga kuzo yari ifise muri iyo myaka iheze ni myaka ishize. Nibaza yuko rero ni ibintu bitazokoroha, ariko sukuvuga ko ibintu bidashoboka, birashoboka muko dushobora kwisinda cyangwa tukanganya cyangwa kadutsinda, ariko nibaza yuko natwe twiteguye kuza guhata. Ibanga rihari match nkuru nyinshi n'abakinyi kenshi baba bari motive, ariko novuga ikintu gikomeye cyane ni ingene muhagaze mu kibuga tactique uba wakoresheje. Ku ruhande rw'ikipe ya APR FC yo yiteguye neza uyu mukino w'umunsi wa 5 wa shampiyona y'u Rwanda. APR FC iheruka gutsinda ikipe ya Mukura Victory Sport ku munsi wa 4, ifite abakinnyi bose uretse rutahizamu Sheikh Jibril Watara ugifite ikibazo cy'uburwayi. Kuri uyu wa 5 chairman w'ikipe ya APR FC Brigadier General de Rusanganwa yasuye ikipe ya APR FC Kirongi yibutsa abakinnyi ko bagomba gutsinda umukino wose bakina. Arabihuza na rutahizamu ikipe ya APR FC William Togi ubwira abakunzi ikipe ya APR FC ko bagomba kuza gushyigikira ikipe yabo. C'est mon deuxième match. Et ce que j'ai remarqué, uyu ni umukino wa 3 wa shampiyona ngiye gukina, ndashaka gutsinda. Icyo namaze kubona muri iyi shampiyona nuko imeze nk'izindi zose muri Afurika, gusa bakinisha imbaraga nyinshi cyane. Nka APR FC n'ikipe ihanganye na buri wese, nuko bimeze. Gusa twebwe dufite ingufu ze muri shampiyona, nibikomeza gutya izagenda itera imbere. et je vois que le championnat continue de grandir. Intego yanjye ya mbere muri uyu mwaka w'imikino ni ugusubiza APR FC muri Champions League, tugasoza ku mwanya wa mbere muri shampiyona. Ku bwanjye rero intego ni ugusoza shampiyona ari njye watsinze ibitego byinshi hamwe n'ikipe na bagenzi banjye. Imyitozo duhabwa twizeye ko tuzabigeraho. Icyo nshaka kubwira abafana ni uko nabasaba kuza kudushyigikira no kudutera ingabo mu bitugu, kuko tutabafite ntaho twaba turi. Abafana barahabaye kuva mu ntangiriro, rero n'ubu turabakeneye muri uyu mukino ku wa 6. Bano aribaza imeze bite. N'umutoza wari umaze iminsi mu Misiri, aragaruka ku munsi w'ejo. Yari yagiye mu mahugurwa atangwa na CAF, murabizi ko ari instructeur. Instructeur ni umwarimu w'abatoza. Yari yagiye gutoza abatoza mu Misiri. Rero amagaju mu masezerano basinyanye barabizi, bajya no kumukura i Burundi. Icyo kintu ko gihari. Pablo asanzwe amenyerewe, yatoje amagaju, ari umutoza mukuru. Erega Maris ibintu byo gutoza yari nabivuyemo. Ntuzi ko n'umwaka ushize mbere ko inose zitangira kwanza yari yabaseza avuga ati ngiye ibintu byo gutoza ndabiretse, mbagumishije mu cyiciro cya mbere mu ndeke nigende. Baramwinginga aragaruka. Siko bavuga ko agiye kuza umutoza w'umunyafurika y'Epfo. Kuri ikipe y'amagaju ntabwo ifite resulta nziza. Ubushize batsinzwe n'ikipe ya polisi na Gicumbi yabatsinze basanze iwabo. Banatsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport. Match ya Bugesera urabyibuka nayo baregeyeho mu Bugesera baranganyije. Ngo nta nsinzi barabona, bafite inota rimwe mu manota bamaze gukinira. Si ikintu cyiza. Ni equipe ejo twogeza match. Ntabwo batsinze AS Kigali. Batsinze AS Kigali. Bafite amanota 4 mu mikino 5. Urakoze cyane. Bivuze ngo batangiye nabi. Batangiye nkaho basoreje umwaka ushize. Kandi ari nacyo kintu birindaga ko batangira nabi, kuko ibashyira mu mibare yo kuzarwana no kutamanuka. Kandi iyo bikoze rimwe kabiri ari gihe gatatu byanga. Akenshi hari igihe usanga uhanganye n'ikipe ikurusha bakakureka. Ku ikipe ya Rayon Sport reka nkotinga amagambo ya rutahizamu Yves wanabahaye insinzi aganira na Karikeza. Ati ni umutoza, aravuga ku mutoza Aruna. Ni umutoza utadushyiraho igitutu, akunda umupira n'abakinnyi bawutembereza. Aguha icyizere ukumva uryohewe no gukina. Ndabivugaho ibintu bibiri. Uyu mutoza akiri kumwe na fami yamwabonye ko bari baratangiye guhindura na systeme y'aba defenseur batatu bakajya muri 4. Ariko nimureba neza n'abakinnyi azana mu kibuga cyane cyane kuri mediane ye
kenshi sibye Sefu aza gukinisha nk'umukaseri ariko yaba Rishari ndetse na Bedi n'ababora n'abakinnyi ya rekipera umupira akawugumana akanawutambagiza. Rishari ni umukinnyi wimubwira ngo garuka inyuma urakoze ahubwo wowe ngwino ufate umupira utugiye urajyandi Sefu turabizi Sami so umukinnyi mwiza mu gutembereza ni sitting midfielder bivuga ngo defense ifite lead imbere yayo ariko akagira umuntu umugeza ahita aho umupira nawe akabazi kuwutembereza n'umuri imbere Bedi bakaba bakina nabumvana iyo connection ikaba ari nziza. Urebe nko ku gitego Rishari niyo warekipeye umupira amagaju yaratanze nabi batanze pass ivuye ku munyezamu umutara mu mugihe ashaka kusunika Rishari itakora attacker umupira ukuraho ahita Habimana ufunga ahita wakira itawutera mu izamu mu nimero 8 wagiye gukora pressing ku izamu ya adversaire bakagira ubwa Beduri 10 ariko akagira na Tambwe ukina ku ruhande icyo nakundiye Haruna amenya uburyo imigendekere y'umukino iri kugena. Mwabonye ko bamaze kubona ko amagaju batari kwitwara neza abadefanda gusa yaje gukuramo nanone umumediateur umwe akuramo Sefu agarura Rishari kuri 6 azana Bedi ku 8 Tambwe 10 ahita ashyiramo Rivaldo. Icyo abikorera ni iki uyu mugabo nahoze nkurikirana i Burundi kimwe mu byazwiho ni umupira uri hasi ku butaka guhererekanya bakadomina umukino ariko abarundi bose menya batadegaje niko kuri nakudegaje rwose uzanarebe ntari ingingo turabigira ko kuri Kiyovu niyo mikino irashaka kubakina na Marisi burya December nuko byagiye imwangira wenda ikipe yindagurika buri mwaka ariko nayo nicyo yifuza ijariro cy'ikibazo ari nongeye gusoreza wagarutse ku kintu gikomeye ikipe ya Rayon Sport nabo ntabwo byakumvikana ukuntu utsinda igitego kimwe ku ikipe nk'amagaje ituzuye ibyo bitego uzabikenera n'abafana mwumvise hari abandi bagiye babigarukaho bati nanone equipe yacu igitego kimwe dukeneye abataka bacu Yves funguye konteri ni ikintu kiza nawe yanasabye n'imbabazi namaje se kuki wasabye imbabazi kandi atari ikipe yenda wakiniye aravuga ati nasabaga imbabazi abafana b'ikipe ya Rayon Sport igitutu cyari cyinshi bambwira ati nta bitego uri kuduha kuko niwe wasigaye nka rutayizamu ati nabwo ati mumbabarire rwose bitego ntabwo ari uko nanjye mbyanze niba nakibonye ngomba kubasaba imbabazi bambwira ni ubu none igihe ni ikimugani wabirabakoraho na bombe buraniye ikintu ryari ruvuyangage nasoreza kugira ngo Rayon Sport ibashe kugira ibyo bitego byinshi mu gihe aba bataka bataraza nge ndisabira Yves mwabonye hano Yves yabonye izindo kazi ebyiri akashita gutera garinse ari murangere ferime atareba nizamu Abeda muri imbere Abeda namubwira ati wampaye umupira nka deposa byanabaye kuri Tambwe bakinana inide abwira Yves ati wewe kwiforsa gutera mu izamu garura ngende pose bivuga ngo ni ibintu bibiri harimo igitutu en plus kuri Yves ushaka ibyo bitego nka rutayizamu agomba kugira ko kantu ko kwikunda ariko umutoza agomba no kugabanya icyo gitutu sibye na Yves na Batambwe bibabaho uko bubaka umukino bari muri build up bayera inyuma bagera muri mediane bagana imbere nibareba uburyo mu gihe batarakira Asman ushobora gutsinda igitego cyo mu kirere muri open play na for ngaji ushobora gutsinda igitego aho abantu batatekerezaga bagerageze ko niyo bageze mu rubuga rw'amayina bakora ikintu cyitwa guhuza n'ubwumvane connection irangirire mu gutereka umupira mu izamu kuko kutsinda kimwe udashobora kurenza icyo gitego kandi byashoboka mu buryo bw'imikinire cyaba ikibazo ku ikipe ya Rayon Sport bagiye kwinjira muri match nini. Yego ni match navuga yuko wenda ya boostinze morale y'abafana babumvisha avuga kubyira Rubavu mbere yo kugerekeza Rubavu babonye kuka kabaherekeza Rubavu mbere yo kugira Rubavu nyuma yo gutsindwa nyuma yo gukina match enye badatsinda batsinze byibura match ebyiri bagira umwuka wabajyana Rubavu bafite icyo bajya kureba Rubavu kuko niba wanarebye na match ya nimugwa nubwo imvura yaguye abafana babo bari batandukanye nabo twabonye kuri match yari yabanje ubwo rero navuga yuko Federation kuri Rayon Sport Paul Sana ku magaju uyu munsi ni match ikomeye